lamsogo haini hai ani ketal blogo hingke tabo hingke tibor chora ang tini hingke cake swnamna nai tongo tabuk tini hingke gulungni birthday hingke bono ang cake swnamoi risinai nogo no pailiya niko ani cake ni batter bo ready ongoi paikha already no hingke bo tini hingke 4 years wngkha complete wngjakba bazar ni no haliya nogo no ang je rwngmani swnamoi risinai hinui kaisa chikon kaisa hingke kaisa kotor hingke kaisa hingke karai o rwka kaisa hingke cooker o hingama bake khlainai prai 40 minute hairok nangano munani hingke kotor hingke kaisa somoi rok bo nangmano hingke naitongni blog no paiasa hor hingke ekdom low o ma tono nai iko norok nugui no mankha ani cake omo to cooker o dajakba nukmaliya omo hingke tai srapsa tongkhano bo fulioi phaiyano papa bo tabuk sok paikya noganti o nainai di cake swnammani hinui bwswk manui nangkha ligi lagai obono tabuk thamuk paigra naikho ang later hingke cake rok tabuk kari paikha iko ani hingke tabuk ang kisa decorate khairogna cake no tabuk hingke to sarik wngkha hingke ang obo decorate khaite tui yang somongsa bo serui tongo hingke cake o cake no kisa kuno saljaknai cream rok bo kwriba ang haino biscuit bai sini decorate khairi sinai ang amoni swkang bo waisa khairika bono afterka cream rok paiui no decorate khairika tabo hingke ang somosa serui tongo hingke tai bai ke hingke already no seri paikha hingke koyekta hingke tabo bo last bish hingke ang somosa khaimani puri koyekta serui nakha bara mui hingke short kisa khlaikha hingke moida sabikjak bara no hingke ang puri serui nakha koyekta hingke amo ke ang somosa serui namani kachak kachak ke mo bazar ni haino wngkha bisingo khe alu mui ree swnamkha ang tini somosa tini no first time swnamai emni to haikhono bazar ni haino wngkha belai no thokha kaisa chainai mani bo chana kha cha thuta dogano pai cha thuta Happy birthday, Sulima.